November ni som pariat sang ni som ni panga thole ni ania bazar thir tu te chibai ule Bangladesh Prime Minister hlui nikum August thazir laitin an nor chu tak Sheikh Hasina chu Bangladesh Ram International Crimes Tribunal ICT chuan thi turin a chung thu an rela a sarkar in lungoi lo na lan tir tur zir lai te machon dan chu mi hring puite lakan hun rona ten omani antiani Sheikh Hasina hi Prime Minister atanga ban tira ral tlan lo thei lo nor chuani nuwa India rama aron tlan chia tun thlengin ala oma kot chuan a thu bo hi ma tel lovin an rela ICT chuan nikum Bangladesh boina khan Sheikh Hasina hian zirlai te chu thana thu pe ka pe ni in an soya Sheikh Hasina chung thuan relna kot thurel hi phek zali somnga pathum zeta chani in kot chunga hian judge te chuan chiar chuakin a chiar chonan minute somli don hunan manga Sheikh Hasina hi thu boilian tak tak panga an siam sakani nikum July le August la Bangladesh boina khan mi sang kha zali velin nunnan chan ni in United Nations chuan an soyani kot thurela chuan Hasina hian mitam tak tha an ni tak na hian mo aphura ama nge in thu pe ka ti chok ani antia zirlai te lakaral thuam hlau mang turin thu pe ka chua zirlai te laka helicopter le drone mang turin thu pe ka ti choka mun sang sanga zirlai te tharum manga be turin security force te thuwa pe antia August ninga Dhaka khopui Chankharpul area man rokeng lo zirlai poruk thana chu Sheikh Hasina hian thu pe ka ti chuak nia soin ICT judge te chuan hei wang hian Sheikh Hasina chu thi turin a chung thu an rel sak ti an puanga hemini veka asulia mi paruk than nia wangin Sheikh Hasina hi thi turin a chung thu relani boka asulia mi tha paruk zinga panga te hi ka hluman ni nu an ruang chu halani a pakhat phei hi chuan nung chungin an hal an ti ani ICT chuan Sheikh Hasina hi Begum Rokeya University zirlai Abu Sayyed thana mo phurtu nia soin mitam tak in puan nate video le forensic report ba ka telephone manga in biak na record an nei te tangin Abu Sayyed tha chungchanga hian Sheikh Hasina hi bultum tu ani ti an fin fia ni in an soya ICT judge te chuan nikum July thla Sheikh Hasina in mipui ma thuwa soya an ramtana zalena sual tu te musit zonga thuwa soya wangin boina pun luna tharum thona chu thlenglo theilovin a siam antia hetianga ni hnu hian Prime Minister hlui Sheikh Hasina hian zirlai te lakaral thuam mang tura thuwa pek mai pialama ama nge in helicopter drone le ral thuam hlo manani dana en puile ni in an soibokani ICT in Sheikh Hasina chung thuan relna hian sarkar ukil ten thu boyan siam sakna lekha phek za som thum panga chate chu thu boy siam na thlop tura lekha poimo chi sang sang phek sangre jasari samli pasari te chu chhop chuania mit ngeya mutu witness somriat pakhat kawan nia hengzinga somnga pali te chuan court ma an thil mu an soya anjinga hian Bangladesh police lalber hlui Chaudhuri Abdullah Al Mamun po telin ani hian Sheikh Hasina thu pe ka ma lan ni thu puangin sarkar tana witness atanga video evidence zinga police ten zirlai te silayan kap lai te an soi selai te aoma liam tuar tele an chung te thu soi te po ngai thla ka ni bok judge te chuan zirlai liam tuar te chu dam doina en kol phal sakan ni lo dan te tunma tanga in thana pianga vote ti ching pen chungchang te soin Sheikh Hasina hian tunma tangin politics a chakna manga midang obbe chin thu po an soilanga Sheikh Hasina ai wading ukil te chuan zirlai te beinan helicopter le drone manani lo ti in an niala tribunal chuan Hasina ukil te hian fin fianan nei te chu an nial tha zo lo an ti ani ICT chuan Sheikh Hasina le Home Minister hlui Asadu Zaman Khan Kamal te thil nei chu sarkar kuta pek turin chu sakani thu an puang bok Prime Minister hlui Sheikh Hasina ba ka hian Home Minister ni trin Asadu Zaman Khan Kamal chu thu boy pahni wangin thi tura chung thu relani a IGP hlui Al Mamun chu thil ti sual puanga nu chui tu te tho pui thada wangin kumnga tang turin a chung thu relani thunga kumsang ni soma Bangladesh ICT dinani nuwa hetianga thil sual ti tu athil ti sual poma sarkar tana thu hretu ni ta hi anom voi khatna ni Sheikh Hasina hi kumsom sari pariat mi ni in boina chho nuwa India rama tlan chia in tun thlengin India rama ala om zela
Bangladesh ko tin voi tam tak ko ta inlan turan ko na chu nuizat thak tin enga ma ngai lova achung thuan rel dan tur po hriat lok thu October thla kha na lo soi to ani ICT na chung thu an rel dan pon ani vele Sheikh Hasina hian mi pui thlan sarkar po ni lo hnoi ro rel tu ICT chu tribunal lemani ti soin ai oding tur ukil du athan phal sakani lo thu le au kil chu atan chan ti fia tura fin fia na pholan phal sakani lo ti asoyani Sheikh Hasina chuan Bangladesh sarkar leilok hruai tu Dr Muhammad Yunus chuan an ramkot ro rel natural thuama mangin Bangladesh sarkar leilok a chuan tual tha du naril rupu fir fia kanom zia chu ICT ro rel na hian a pholang ani ti soin tribunal pa ngai a he thu boy hi din puin dikta ka ro rel na hnoya min pu tu te hi fin fiana nen ka ma chon ngamani ti in international court a din a hlau lo thu a sayani Awami League General Secretary Obaidul Koder chuan Hasina chung thu rel dan chu politics a in beina ni ti soin judge sarkar ukil le ukil zongjong te chu sangha zakwa somsari kuma tharum hanga Bangladesh mi puite beitu al badara sipai le an thakal zelte an ni atia an party chon hero rel na hian dem thu soin Yunus le atana mirin omte ti lo Bangladesh mi puite chon ICT ro rel na hi Bay of Bengal tuipuya pai vekan du atibok Koder chon Awami League chuan Yunus a hi ban ma chon lungoi lo nan lan tir don ti soin rampum huap nor na chu tiam chin nei lowan kalpui don thu apuang ani Home Minister Lui Kamal po in ICT thurel chu lem ti soin engkim hi alemani sangha zakwa somsari pakhat Bangladesh Liberation War phubalak nana in phiar ruk na ni ati Kamal chuan court thurel dan chu alang tlang lova arin tlak lo ti soin Chief Justice chuan ni som panga chung zet ko takal lovin he thurel hi ama in a ruam man vekti ka hria lem chan dik takani atia digital khowela video evidence hi rin tlak ka ngai ani lova artificial intelligence mangin engkim ti danglam thayani to a chu wangina taka fin fiana omlo digital evidence chu ko ta rin tla ka nilawa digital evidence mangami chung thurel hi ko ti turani lo atia olsam taka khoi danglam the evidence mangin ko tin ro rel na kalpui chuan he thu boy ro rel tu te thurel rin tla lo zialan tir ni in a soibok ICT na chung thuan rel hi Sheikh Hasina hian Bangladesh Supreme Court Appellate Division a appeal theya ma se ma nge in la ngai thungani Bangladeshian nakum February thla in thlan pui nei turin ruam han nan siam meka ICT thurel puan chuani a Sheikh Hasina party Awami League in lungoi lo nan lan tir dona wang hian Bangladesh politics chu a chiri le na sadon ti alang chiang hle ome hetianga International Crimes Tribunal ICT nan thurel an puan chu nu hian Bangladesh sarkar leilok chuan Nimin Khan India ram hautu te chu Bangladesh thu nei tu te kuta Sheikh Hasina le AK Kamal te hlan turin an ron hriat tira Bangladesh Foreign Ministry chuan India le Bangladesh in extradition treaty an ziang in India sarkar chu court in thiam lo chantir Prime Minister Hlui Hasina le Home Minister Hlui AK Kamal te chu Bangladesh sarkar hena hlan turin kan nge na ni antia extradition treaty noya hei hi India raminati ngei turani thu an saitel bok heti la hian Bangladesh sarkar leilok ho tu Chief Advisor Muhammad Yunus chuan kumsang ni somni pali boina thita chung tenan nga hlel em ro rel na diklen chuani ta ti in ICT ro rel na chu lomomati thu asaya Bangladesh sarkar chuan thu chu siamin Prime Minister Hlui Sheikh Hasina le Home Minister Hlui Asaduzaman Khan Kamal te thitura an chung thu relani ta hi thil chin chi atlak takania he thu relin hong tur thlir chungin interim government chuan mi puite chu lungdam taka om turin ngena Bangladesh sarkar chuan he thurelin boina cho chua du lova mi tu ma in dan bo chia boina le tharum thona chok chuak lo turin a hriat tirani antia court ro rel na du lova lung oilo na lan tir le kholaya boina siamanom chuan sarkar in na takin a chang le don ti an soibokani ICT thurel le Bangladesh sarkarin Sheikh Hasina le Khan Kamal te peturang en na chu India chon Nimin Khan chang le tin Ministry of External Affairs chuan thu chu an siam hala India chon Bangladesh mi puite ta na thaber turin thei to ba chu zel dona Bangladesh rama hian remna mi puiro rel na nget le mi zongjong telvena sarkar du sakreng ani antia
chu tiang tur chon mo phur tu zong zong tenen thatakin kan thok ho zelang an tiani ko thurel puan ani nuwa Bangladesh kho pui Dhaka mun sang sanga bom ti puani a nimin po khan Dhaka kho pui chore hle a sipai paramilitary force border guard le police te chu muntina an duty ani nimin khan Dhaka kho puya lir thei tlana om lova dorin hong om lova sipai le police duty hlir mu turan oma kongpeng thuam poimo deuh dewa chuan sipai motor om khau an ding furmaya tribunal complex secretariat Supreme Court le Prime Minister Office baka ramdang palai te office le an chenna te chu sipai tam tak venti ran ni bok Dhaka Metropolitan Police Commissioner SM Sajad Ali chuan sipai te chu civil mi tharum tho anom chuan kap hmal tura hriat ti ran ni thu asai Bangladesh ramdin tu Sheikh Hasina pa Sheikh Mujibur Rahman a chenna nor chiat tuma college zirlai ten bulldozer an khal chhuwa po sipai te hian lodangin zirlai te hian dara mun then khata chon mi puilung oi lo te chon motor ke le thil dang te halin kong pui dan tumin man lani heti lai hian Sheikh Hasina fa pa le advisor Sajib Wazet chuan Bangladesh a chuan Awami League telvena in thlan pui neya mi pui thlan sarkar din lo chuan ko thurel chuan appeal don lo thu asai ani bazari lo thlira wangin kan lo me